ngike ngathatha umaskandi ingofaka ngapha ku-hip hop ingabe sengikhipha ingoma emnandi ngike ngathatha umaskandi ingofaka ku-hip hop ingabe sengikhipha ingoma ngike ngathatha umaskandi ingafaka ku-hip hop engasephuma ingoma emnandi ngithi ngithatha umaskandi engawufaka ku-hip hop engase ngikhiphe ingoma emnandi ngike ngenze njalo ngathatha umaskandi ngafaka ku-hip hop aphinde thathe hip hop ngayifaka kumaskandi ngasithula kanjena lethula kanjena itesti bathi ngenze njalo lathatha umaskandi lafaka ku-hip hop laphinde thathe hip hop lafaka kumaskandi lazothula kanjena lethula kanjena itesti ngithi ngenze lathatha umaskandi lafaka ku-hip hop laphinde thathe hip hop lafaka kumaskandi lazothula kanjena lethula kanjena itesti lathatha umaskandi lafaka ku-hip hop laphinde thathe hip hop lafaka kumaskandi lazothula kanjena lethula kanjena itesti ngishaya nale namba nawe uyaswela umalume wabantwana mega rap atana bathuka bayazi ukuthi sengona manje ngathi siyashisa umuntu omudala umbona kancane qala ujayiva umalume wabantwana uqala ukuyarap abantwana babhaya qala bathuka bayezwa ukuthi kuyashisa indaba zabo seziyathusa qala baromba kwazi ubezela ngoba ngazuthi izinto ziyaqala ziyaphenduka izinto zimabhekedwane malume micuculela umphakathi bathi wona still awunandaba inhloso kumuzona bathi yena seze wayijwayela lento yaqhubeka nale mpilo uyayibona phethe kuyiyaziza bathi obomnalo uyazakhelana mingenze njalo nawe uyabona impilo inandi bathi my ayibumusho ukungisa bamazolo kubaleka uyigwala khona nje face to face ungibheke njenjanindoda abumuso ukuqwatshela musikungibaleka ngoba mawlo kubaleka kuba ngathi ingane bese mina ngikubiza ngayo kube ngiyakufuna but wena still ozenzela lento yonke uyayi-understand ukuthi qonde kuphi qonde bani umalume abantwana mega cula uyaculela futhi makuthi khona umuntu onenkinga naye uyamuqonda ngokwambeke emehlweni bese yamtshela awena kwazi ungene yini loku uyabaleka amagama akayingujikwebu awa-understanding alo-ke yalethe ngathi namanje ngisamangele uthi uqonda ukuthini but still ngizosibonela manje yokuhlanganisa qeda isikole ngibaleke amagama lapha fana ku-English ngiyangibisa mina kusekho lapho manje ngishayela isulu nawe uyabuza umaskandi ukuthi wenze njani uyabusha zinto zemali impela inanda yikho into enzenala gama lami ngiyithi nawe uyazini sokumangala ngoba uyazi ukuthi namba leli mina ngishaya kodwa umbuzo samile uthi ngenze njani kufaka ku-hip hop aphinde thathe hip hop